Because you are precious in my sight and honored, and because I love you, I will give men in return for you, and people in exchange for your life. Fear not, for I am with you. I will bring your offspring from the east, where they are dispersed, and gather you from the west. Amen. Siyasiyonikelela uNkulunkulu lositshela ukuthi uyasithanza futhi uyasihonorisha futhi sibaluleke kakhulu empilweni yakhe. Amen. Usingidawunikela nabanye abantu in exchange yeni uthi isele uNkulunkulu kusekela kakhulu. Amen. Asiyokunikela lo uNkulunkulu siyokhomba ukuthi we appreciate. Siyawusho ukuthi uNkulunkulu awuqhubeke uye phambili. Amen. Kungasi ku free will phela but yonke iminikelo lesinele ukuthi siyende uNkulunkulu ubukelele lokho ukuthi thina siyasiyokunikelela ngoba simadi ukuthi ngibani. Amen. Lithi livila uNkulunkulu uthi uNkulunkulu yena, I am not a man that I can lie, nor am I a son of man that I can change my mind. Yonke dithembiso leti uNkulunkulu asithembise thina timile. Amen. Tivinjwe ngithi ngokungamkhombi uNkulunkulu ukuthi ungibale empilweni yethu. Amen. Uma kunebantu laba kuma circles wethu lesiphila kuwo sito stretch according to ukuthi ngibobani. Amen. Uma kunenteka ukuthi khosi njengemntwana wami unenkinga nemntwana wakuphi kuphi lokuzeni lengiva inkinga takhe ngale ndlela nto stretch ngakhona angeke kuze kufane kuya ngokuthi umuntu umati upressure. Baba ngiyathanda sekamini lika Jesu bakhululo vanweni inkosi bakaphele simakade wezulu ngisusa amadimoni ovalo ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. I set him free. Lord, I set him free. Baba wethu olugcwele phakama Nkosi udunyiswe ngoba wena ufanele udumo. Baba siyabonga mayingcwele ngikhulula yonke imizimba ephela amandla nehlangahlanganayo. Ngikhulula yonke imizimba ekhathale ukukhathala kwamadimoni. Baba ngiyathandaza egameni lika Jesu abakhululeke 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 ngegama lika Jesu. In the name of Jesus, my Father set us free. Baba wethu ngcwele singabakho egameni lika Jesu. Amen. Angibingelele namhlanje ekuseni egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu sigcine kwase kwaba la. Angithathe lesikhathi ngimukele zonke ivakashi zethu ezikhona la. Mina nonke nizivakashile sanibonani. Sanibonani. Siyanamukela. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu. Sibonga noma sesiqhamuka sifika silate. Kepha sithola nikhonza bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu. Hallelujah. Nakulu usuku namhlanje siyachubeka sezweni likaNkulunkulu. Ngisatshela omnye umzalwane ukuthi umlayezo uNkulunkulu amnikeza wona awusumlayezo ngithola isikhathi ukuthi ngaphela ukuthi utholakala lapha. But I will continue. Ngiletha umlayezo kaNkulunkulu kubantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Kwangathi uNkulunkulu anganenza nje isizwe likhululekile. Hallelujah. Nizizwe nikhululekile. Hallelujah. Siya ezweni likaNkulunkulu encwadini 122 verse is it 3 to 7 khona ngale. Psalms 122 soba si
I'm been sent to pray, to talk about prayer. But angikwazanga ukufinyelela ngendlela befanele ngifinyelele ngayo phathi. uNkulunkulu uyongisiza. I will deliver the message of prayer uNkulunkulu ayifunayo namhlanje. Believing that well, after we finish this, we are going to pray. Hallelujah. We are going to pray as a church. And no demon can hinder our prayers. As long when we pray, we call upon the name of Jesus. Hallelujah. Because kunabanye basuka baqashwa, when we pray, sikhulekela ukuthi Nkosi uJesu sifuna lokubona bathi Nkosi makungenzeki futhi nje babiza yabi Nkosi uSathane. We are not all of us, when we pray. Some people, they try to block our prayer. They can't block our prayers. We are powerful. We are great. Hallelujah. We are anointed. We are chosen. We are the child of God. Again, hallelujah. No mama spirit angaqhamuka. Sometimes bebazalwana nala kuba nesikhathi kungena abantu baphuma emzimbeni abazokwenza ama meeting la. Amen. I'm aware ngalokho, and then but ngani usikhonza uNkulunkulu ongahluleki siyaphumelela. iBhayibheli lithi uNkulunkulu senze ukuthi sibe phezulu ayiphansi. Wasenza ukuthi sibe izinhloko emibusweni yonke. Sizinhloko sikuphi? Yes. But ungaba phezulu unga operate ku position yakho kufana na not. So we need to operate in our levels, bazalwane. Hallelujah. We need to operate in a good level. Phambi kaNkulunkulu. Ngoba asenzelwanga nje sibe ngabantu nje. Kepha senzele uku-operate. Sanibonani bazalwane? Senzele ukwenza njani? Operator. If you fail to operate, someone will operate on behalf of you. And he will never operate in a good way. Hallelujah. So we have to start functioning now. Akubonakala ukuthi uma sithi singabazalwane sishukuthini. Hallelujah. Verse number 6, 7 and 8. Psalm 122. Khongelelani muti wa Yerusalema, mukombelela kurhula miku. Lava va ku rhandzaka a va kume ku tsaka. Kurhula a ku ve kona endzeni ka rirhangu ra wena, ni ku hlayiseka etindlwini ta wena ta vuhosi. Hikwalaho ka vamakwerhu ni vanakulori ndzi ta ku kurhula a ku ve na wena Yerusalema. Hallelujah. Pray for Jerusalem. And as we are here, bazalwane, se ngicabanga ngizocela abo baba bawu-3 basithandazela. Hallelujah. Yini volile ku ri namuntlha hi vulavula hi mhaka khongela. Sometimes khongeleni we are limited hi swiyimo na swilo leswi nga kona misaveni. A hi khongeli hi fika la hi fanele ku fika kona, because the devil is fighting against prayer. Nkarhi wun'wani loko hi khongela ha karhala,
uthi to etile kasi owetanga. Hallelujah. Karumani lo ikhongela ungabi ikhongelo shantikelo. Imaka kuri lo ikhongela karumanyane, the devil is diverting our mind. Because when you pray, your spirit, your mind must cooperate. Hallelujah. Loko khongela ngondo ya wena yile ka swin'wanyana. Na xikhongelo xa washile kumbe a xikongomi. Hikuva ngondo ya wena a yi kona, mikona bazalwane. We have to pray bazalwane swi hlula hleketweni ku ri a yi khongela. Swi hlula hleketweni swi fika mbilwini, swi fika moyeni wa wena ku swi na khongela. Swi va connected na moya wa Xikwembu in your spirit. Se xikhongelo xa xexo xi sungula ku va dangerous. Hallelujah. But loko fika mhaka ya khongela in the mind, ku khongela kumbe in your spirit, u khongela u ri wexe, moya Xikwembu nga kona. Na xikhongelo xa va xi la nchumu. Mi kona bazalwana. So Xikwembu la xi dyondzisa hi xikhongelo xi vulavula na ma-Israel. Hi nkarhi wa kona a vulavula na ma-Israel, there was no peace. And swilo swi nga fambi kahle. Se Xikwembu xi nghena eka nantswa a vulavula marito ku ri eka xiyimo lexi va nga ka xona ku yimbeliwa nghoma leyi loko va yimbelela a yi yimbeleliwa i vulavuriwa hi xikhongelo. Loko nantswa this psalm is the itipisalema tin'wanyani leti ati ri tinghoma. Mi kona bazalwana? Loko va yimbelela ngoma leyi ifaka ka xikhongelo ivulavula hi Israel a va khupukela eYerusalem. Hallelujah. It's a song, a climbing song. Se eka ngoma leyi loko iwa eYerusalem ku na tinkinga ka ma-Israel. Se hi teka marito lama nga vulavula la. Hallelujah. It's a psalms for climbing. Hallelujah. Amen. It's an ascending psalms. Sekangoma lekuna marito pray for peace of Jerusalem. The people that love will be safe. Hallelujah. When we pray sometimes loko kungana mali, kungana swakudya, akuna peace. Mikona bazalwane. Loko kungana mali, kungana swakudya, kuna yini? Muloko kungana mali, akana swakudya, ule kuvileleni. Once ubale kuvileleni, you don't have peace. Hallelujah. Sekangoma leyi sekulavuliwa leswaku pray for peace. Pray for peace. And that peace is not for individually, but the peace we are talking about here is the peace of everyone. Hallelujah. Ibu rula kamunhu un'wanyana na un'wanyana. Ake ngisho bazalwane ukuthi sometimes siyaba nenkinga siyemthandazweni simise ama-answers because we don't pray accordingly. uNkulunkulu ezinye izinto noma ngazifuna wena uthandazele ukuthi ube naso azivami ukuphika kuwe ngoba lezi zinto ziyipackage. Hallelujah. Lezi zinto ziyipackage. The moment you pray for you ukuthi uphumelele ayiqhamuki lempumelelo ngoba lempumelelo is a package. Iphakathi ngikhuluma ngento enjani? Ngikhuluma ngento ukuthi kufanele uthandazele izwe ngakini ukuthi leli uNkulunkulu adale impumelelo, adale umsebenzi, adale izinto eziright ezweni lakini, endaweni yakini. So uNkulunkulu uma uthandaza ngaleyo ndlela uzoletha lezinto okhala ngazo hayi kuwe in your county, in your family. So uma ifamily yakho iphakanyiswa ngenxa yomthandazo wakho kuphakanyiswa nawe. Uma izwe lakini liphakanyiswa nguNkulunkulu nawe as a package which is coming from God to your country, nawe uyaphakanyiswa.
Hallelujah. When you pray for your church, uthi Nkosi busisa ibandla lethu liqalise ngamandla, liqalise nalokhu. Awusibhekanga wena. uNkulunkulu ehle azophakamisa ibandla. Uma phakamisa ibandla uphakamisa nawe. Hallelujah. Shokuthini lokho bazalwane? uNkulunkulu akafuna abantu abathandaza umthandazo oselfish. Uma bathi sonke isikhathi umthandaza wena usithandazela wena, asithi manje umfana la inkonzweni uyasibona ukuthi isikhathi sakho ufuna umfazi unabanye abafuna umsebenzi, uyathandaza uyaNkulunkulu usikhwebu ndikatekise intilo kasifuni 20 la nina bakha ntilo la kelekeni sikhwebu ulaba uri papa ndikamathoka wena sikhwebu shayina irikereke inkombela mitilo nabamakhwero. Hallelujah. Akalali munu wa selfish, munu wamakwanda wakuhlangusa yena. Sikhwebu sekulangusa abali kwabo. You need to approach him. I pray for me and also for my brothers. I pray for me also for other people. Ekashimonishi mikona bazalwane. And the Bible says when uNkulunkulu pray for peace of Jerusalem. Pray for peace of Jerusalem. So that the people will be safe. So that the people will have peace. So that the people must be prosperous. Verse 7, I pray, this is a prayer. I pray that inside of your walls there may be peace. Hallelujah. Inside of your walls there may be peace. There is no barrier then, because no blah blah it walls, blah blah inside, not outside. In other words, I pray that inside, and division in verse number 7. Can someone read his vision? Peace be within your walls. Peace be within your walls. Other vision? May peace be within your walls and prosperity within your palaces. May peace be within your walls and prosperity within your palaces. Okay, can you read this one? Pray for the peace of Jerusalem. Uh-huh. May they prosper who love you. May they prosper who love you. Hallelujah. When you pray for peace of Jerusalem, when you pray for peace, when you pray for peace of Bazalwane, and then may you prosper who is praying. When you pray for peace for other children of God, may your prayer affect you. When you pray for others, let the prayer return to you and do greater things. Hallelujah. So we are going, there is no other way. Sometimes sikushulwa ukuthi senza kanjani. Hallelujah. Ubona abantwana badla ama-drugs, wakha kadle ama-drugs. Ngoba kadla ama-drugs emthandazweni wakho ayikho lento ukuthi baba I'm praying for abantwana badla ama-drugs. Until umntana wakho adla ama-drugs. So thola ujulukile. Bahela njani kwala zakababahela. Lokhu kungasibaba wena bana baba na problem awukho ukukhongela kahle. Kuna mshaka ubazalwane abakho ukukhongela imatimba lokubanga sikuma tinkinga tikhona bo. That is why sometimes lokho babitana kuritanta khongela leso ukho kaminenge. Ikwane suwa bitenela kasona sakhumba. Hallelujah. Matsule akhumbuaka utanamana kimi ngaba 100 mikhongela shimo shashecho. And encourage vanabaskhembu lesaku.
hingamani tsika swilo swi endleka hi hleva hi swona, because ku hleva a swi tisi nhlamulo, ku hleva swi destroya kereke. But people lava vonaka swiyimo na swilo swi endlekaka eka vazaleni va xikhongeleni swi aka vuzalwana. Hallelujah. Xikwembu u lava hi va muxaka wa vanhu va tiva timhaka. You know a watchman. Mativa swa kuna a watchman. Limebalangisa vanghana va n'wina nga tshama na vona. Loko munghana wa n'wina nge u khomiwa ku etlela mi byela leswaku a hi se huma kereke. Ene hina swo swiphemu swa ku hi ta ku veka la. Ku etlela xikarhi ka vanhu swi nghozi. U ta vulavula tindzimu ta tiko rin'wanyana. So vanhu va mhanga xikwembu xi ku expose hi vomu. Phela ku na language hala munyameni lava tirhaka hala ka mfumo wa vunyama va na language ya vona. Va fana na mandzawu loko ndzawu ta la ta vulavula ngomuti. Se u nga etleli la hikuva u ta vulavula xindzawu. A hi nga swi tivi swa ku ndzawu se hi ta ku tiva. Hallelujah. Bona ni vulavula hi mhaka ya ku khongela vazalwana. Ni vulavula hi yini? Hi xikhongelo. You know, hina vana va Xikwembu hi nga tekelani hansi ne. A hi tekeleni munhu un'wana na un'wana la nga ponisiwa ni loyi ku nga ponisiwanga. Hi mi tekela nhlokweni hi wa xinida xikhongelo. And Bible yi dyondzisa leswaku ku khongela na ku khongelela swi fanele vanhu hinkwavo. Swi fanele tinyanga, swigevenga, swingejengenje na u nga hleketa ku ri nga faka yini. Van'wana lava khongelaka va hleketa nge xikhongelo xi fanele vowa ku tsima hosi. Kasi xikhongelo lava se va nga vitaniwa hi Xikwembu a va endla mathulusi ya yena. U va vitela ku ta khongelela. Hallelujah. U va vitela leswaku a va ve ndleve ya yena va twa swilo. A va ve matihlo ya Xikwembu va vona swilo. Se va ya ka Xikwembu va swi ripota. Swilo leswi endlekaka in their surroundings. Swilo leswi endlekaka etikerekeni ta vona. Swilo leswi endlekaka emindyangwini ya vona. Swilo leswi endlekaka eka makhuma ya vona. Loko u ze u swi twa ku ri swi fambi kahle, u lo vitaniwa hi Xikwembu eka makhuma ya nawu. Leswaku stand on the gate for that family. Hallelujah. Van'wana va swi endlangiswa makatla. Uzakhuluma ku ponisiwa ndini. Kanti ngotiva hinkwavo vodakwa. Hinkwavo ova vithe mavini. Madimoni atele ngopfu la kuni madimoni. Listen to me. A wu nga tlharihanga wena loko u so ponisiwa u ri ka jangwa lowu. A wu nga antswi ku tlula van'wana vanhu. Xikwembu xi lo endla favor ya swona. Xi veka xi teka wehe leswaku va a light of that family the prayer. Hallelujah. So u nga vekiwi leswaku va a light of the family, a light of the community, a light in the village, the light in the church. Loko lakisa van'wana va pheta la kerekeni u vona ngi wehe u tlhari u tlula koho. Kasi Xikwembu vitela wehe ku loko va pheta na van'wanyana va pfuna in the prayer. That is why people riku lava tsaneke lava vana matimba ava pfune lava tsaneke mikona vazalwana lava tsaneke va kuma kwini, lava tsaneke va kuma ka kereke yaleyo leyi nga na wehe u nga tsananga. Se iva na lava vutsana leswaku wehe wa matimba u pfuna lava n'wanyana xikhongelo. You know, I'm just this good wife. But a kongalangar really. You know, the devil is divided Bazalwan. What's the Garwan looks at Fanago Kongaleo? One of my bomba is Kongalan. Back of home, Namia Tandas on the camera now. Yeah? Lord, yes, I Kongala in the book of John, chapter 17. Abu Yeso, Lord, Mena when I move. And I pray for lava. Banisaleketsa lava unganika bo. Leswa nabo abawe. One, mikona matolwana. Let them be one when they are doing things.
semalekele kuba kuna group ingwanyana lokuna sibongela la umntobani wana sibongela esikobeni basuka la bayakhongelela kunesibongelo la sifana namakabuli lo uyetaka kulimthatho kakamwe uhuma kakamwe uri ndo ataka mthatho kamngani mali kakamwe kulimthatho sena sense lo enasilo sakuhambana nabazalwana kamina ufana nomuntu wasiyashibwa shakabo ayengoba amatsuku lokhu sibabushilendilweni ubona ngishitsakela wehe wakuya matsulu ima kumlaba ungabasiya badele madimoni awutsakeli wishwempu ima usema bungwe. Hallelujah. Amen. Varuna mkonza abamaki bala abamaki kuna abantu bathi tsamela ngene ngenkonzo lo ngene phela we before the Lord ufana nemuntu afama kana amathulusi ya kukhinika ufana baba bethobele wandiphi ufana namuntu lo akana amathulusi athi number yikwathu sethi number lethi ngala athi ayimwe ithi kunaba 13 kunaba 12 ufuna bamanimani se lokhu sihlangane isiphanele lesingathemba imali imaklinika se lokhu lahleke 13 la yakona abamlaba 13 kunabankinga kutabana kephe namba 13 se umuntu alimana wasipembu iprayer akokela nzaku uthodisa kuenda kasipembu uenda kasaku ndi wasipembu ungafambi marwa utibona ufama kahle kulwehe wamadimba kulwehe wakaliha kulwehe wakuskot wahepa ukotitu. Hallelujah. Listen to me. Baruna na mwanyana. Now lo. Antu kutirisa kwenu. Marabata nfuna bamakwera. Lo mteto bati it divide and rule. There was no divide and rule. And that law, that divide and rule, hile ekona ukunqoba ukonkara izinto ezingakhoneki ezingadabuleki. Nikhona bazalwane. It divide and rule umthetho osebenziswa usathana. Angabona ukuthi kunezinto angayikhoni ukuzenza phakathi kwabazalwane. Uzovusa umoya avusa umoya ohleba umoya thathela phansi umoya kusola umoya ukuthi nibe divided. The moment you are divided, everyone ngokukhukuma ngepride yakhe usibona safe umaphuma la naloya usibona safe umaphuma la naloya usibona safe umaphuma la kanti indlela yokuthi sipha sizonibapha ngaso uma ningasahlangananga nilula ukuthi usathane anobe ngoba uma nihlangene kuna lababizo ukuthi bangamehlo kaNkulunkulu kuna lababizo ukuthi bayizandla zikaNkulunkulu kuna lababizo ukuthi bayizinyawo zikaNkulunkulu kuna lababizo ukuthi izindlebe zikaNkulunkulu yabona uNkulunkulu ayikho i-check of all things omunye nomunye kunendima ayidlalayo engafani nendima yomunye. So that is why in prayer before God siyadingana. In prayer senza njani? Niyasuthi uma banezinkinga sikhathi sabo David. Maybe bahlaselwa izipho. Bebavele bathi asibizele umprofeti. We can pray. But sifuna ukwenza le prayer kunomprofeti. Ngoba umprofeti uyini? Uyizindlebe. Lento ezozwa umprofeti yena sowusibethela umlayezo ukuthi uNkulunkulu uthini ngalento. Hallelujah. Asithi manje naba sebaqosha umprofeti. Sebayimkhandasweni bazowina. Angeke bawine ngoba baqosha indlebe. Ebanalelekayo ukuthi manje kwenzekani. So abazalwane kufanele bazi ukuthi sonke sethathani. Amithiti.
Ngithi sonke senza njani? Buka lo seceleni wakho khuluma ubheke yena. Sonke senza njani? Bheke. Sonke siyadingana. Akunalo ngaphandle lokuthi uze enkosini laba abakhulunywa uJuda. Labangene ngesinyenyela bazenza bazalwane. Bafikele ukuzodestroy ibandla. Laba sibadingi. Hallelujah. Laba zodestroy impilo zabanye asenze njani? But thina esikhapha ngomphetho kaKristu lo saphelele sonke siyadingana. Hallelujah. In prayer, Bible in the book of Acts, Barcelona, they were together with one heart, one mind. And the Bible says they pray until the place begate bakuyo ishayikwa yini yashayikwa umthandazo wabantu ababambene. Hallelujah. We cannot shake the kingdom of the devil if ever we are not one. Not last one with that when you cannot shake the demons if ever uwabanana nada baba konsuchisha bani. Sonke senza njani? Nje ukuba umngani wakho umkhuluma lokho. Ngwabumi. Mbuke nalolalayo. Kwazi uthi wanidinga. Na akakwazi ngoba sewuvukile athi nawe wanidinga. That is why uma sonke sidingana. Uma umuntu ayi-one anenkinga, sonke sinenkinga. Nje mikhangamisa ukuthi umanyi weshinto wami. Kumbe kufume shifefana la. Mzimba impower respond. Uzumshimzimba wokushisa noma ungashlunya ubomanyofla uhlumba khona ukugijimana. Ngoba we are part singcenye yomunye awusingcenye yakho. So when we pray, we need to pray for our sisters, we need to pray for our brothers for peace. Ungabukisi ngodlame esenzini umfowenu. Ungabukisi ngenkinga esenzini kadadewenu. You need to pray for. Hallelujah. Amen. Sanibonani. Sanibonani. I'm talking about prayer. Asikafiki kwesinye izinto kufanele sifikile uNkulunkulu asemlizile. Into esiphambili esibhayitha ukuthi siyala sifuna lezinto laba esikhamba nabo sibashemuva. Buza laba abashonelwe. Ngoba imbuzo laba abashonelwe ne sekube namahleva ali kumafamily bahambe emakhona. Sebayaleka bayakuphi ema-ofisini yeyimali. Bagijima ebayile ema-ofisini. Kanti lapha kunebhuku ababhale abantu. Bafikele bathi hayi bangangobeni imufi labathi mama. Into ibona bathlalile ababadingi labamanyana. Manje phambili bari imidinga ikwenu. Lokubafika lena balabathi madinga humi. Bari kuJoda Ntombi zodwa na surprise. Le mali kuba this family iyakeliwile laya mabhukwini sakufamele i-one. Sakuba nabatsotsi labayale bangafani bali-one. Bafaba balishikruchana. Lexi nga na swilo swa ku sayina hi un'wanyana. Phela swin'wana swa kota ku kopa ne. Swi kopa ni masayinela. Ku ri swilo swi fambe swa lunga. A swi fambi swi ya lunga. Hikuva kahle Xikwembu endla ku ri vanhu lava nga la bhukwini fanele va humelela hinkwavo. Amen. Swi tani ni le ka prayer. Ku na la hi fikaka kona mahlweni ka Xikwembu. Hi ri vana va Xikwembu. A ku na mi vona. Makudingeka na lweni nga msonto. Swilo swa mina byi leswi swi nga makiwa. Makuna lweyi mi nga msiya hi mhaka ku ri ma msonta. Hallelujah. Phela kuna vanhu lava sondeka van'wanyana
isilo sakahle bamsondela silo sakahle ikuba unasilo sakahle bakusonda unasilo sakahle bo abanye kubangasonda sabakuzonda. Amen. Bibeli idonisa umprofeta ngwana bani Mikhaya Maphiwa alisikaka abaprofeta bakudala sekula ngomanyiphi bathi abaprofeta labaye baprofetana so baprofeta bathi ya lithi izwi lembuzo inqoba Nkosi ngizoyiqoba. Jehoshaphat was there. So Jehoshaphat asked his friend a friend yangani wami sebahelele baprofeta na lesikuwa profeta madoda la ikwawo lawo abayele manje kushimwe lesingashingakona nashizonda chawo siya kusele shimwe singenda njani nashizonda se akubabu ya Jehoshaphat edoda khona nibitana leso shizonda kasi ushizondela yini akukwakabi lokusiprofeta asiprofeti kahle asikhuluma isilo lesitaka silikade kamene sena sizona awewe ngibikele zonke kushito nakushito bona ngimlamla imakashi lesikhongele kunaba manje esikhongele basondiwa imatima yesikhongele nabanganawo uthomuna ya kule nkonzo le umuntu aqala mabhananga nangabi khona why. And it is not a good reason kuri akamla imaka kuri unamatimba esikhongeleni anikunena abasitiva akasosale simoyeni mikona bazalwane lokhu ikhongela ingatithela simoyeni labatimba kabale simoyeni bayibabura isipini bayihlulisa bayichisa bathindisa laba nganamatimba babasonda and bathundela kuswana abanyana bathala yini kuzonda njengoba sitima abazali kunima nabazondaka abalwangana yena mntweni mama mzonda imaka umuntu umanyana umzondile and umuntu umanyana ukhuluma ye soba muno senabwe akhola babuno asukula wena njani abone lokukereke sibazalwane lesizondana kasisondo la Jesu asilo libandla la Jesu. La Jesu lihamba lithanda ayila semloyeni nikhona bazalwane ngoba ungasola sishumayela bazalwane asithandaneni amanga nje umuntu ukhuluma ngothando lwasemlonyeni uNkulunkulu ukhuluma ngothando lweaction nikhona bazalwane thina sikuphethe uthando lokuphi phela bazalwane nje in prayer once we start to hate each other asindawo nizweni uma siqhubeka sisondana noma siyathandaza asiyi uNkulunkulu phela uma indlela uNkulunkulu akavala umuntu umlomo uma indawo uyabekela ukuthi basikhwebe shamathimba sikhwebe shamkhwebisini haleluya sikhwebe sikakufali nomolo sikuthike sikumahlanyatele and then you umwana wamahlanya ninganawo la emhlabeni Chikuthika ukhongela la ungaleswana bo babe bathi bo powerful njani emthandazweni you are not powerful sikwebo sike kumangala uyihlanya le utaphela indaba ngaleswana wehe yikuba abafana nomprofeti Samuel mrawatha ubamruma aya anointa a king ufika alamusa imatihlo ajabula chikwe umprofeti Samuel wahlanya wehe ayena ngikurubeka kaye wawulanisa imatihlo mina ngakusaphilweni yubathi mbangala likhulu ekamuntu tide empilweni lokhu umuntu enasilo enasikhokelo impilo yena sa amkeleka kasifethu sanibonani lezi ngala tibilto yena ayikwathi thina makala likhuluma kayo nikhona wesisikhathi ufundisa uNkulunkulu akuthume ngomthandazo noma ngokunye kube nomuntu onqapha enhlizweni yakhe usathana kade angafuni ufundisa ngalento leyo athi ngidima kasi wafundisa la yini bimakali kuba makale ishihundla shale mfumweni wayina lokubantu bathama ba divided bakarantsana inkoda kwathina man why Joseph makale hallelujah the power of prayer
for other people. We need to pray. Thandas. Oh my Jesus. Thandaza Nkosi yami ukuthi kungaba angisho lokuthandaza ngikhuluni nenikwaziyo ukuthi niyahlangana nimemeza Jehova Rafa. Simone ukuthi nozo imthandazo. Kunalwa Jehova Rafa, Jehova Roy. They are in spirit. As the Bible says, pray in spirit. Kunalwa bathandaza kayithi notes ukuba basikumile ngathi phone ukuthi Jehova Roy, Jehova Rafa. So you know God doesn't move. Ukuba ubithe ba Jehova Rafa. Marmbili yawe ile kule. Nithi makaleti. Swembu sinababanga bakhongelaka. Vale kathi makaleti. Sanibonani bazalwane. Ayengiyacela. Pray for Jerusalem. We need to pray. Look, ikona silo sonaka. Sinida yina bazalwane. Mikona bazalwane. Sinaba yina. Hinga lolo ukukhongela. La kereke la kunisikhongela sokuhamba nahamba la. Lokho ngibitanga one by one ubabuza ukuthi nacinywa ubani. Seniphendulekile kulento ekade nithandazela. Akunisikhongela saba Monday, sikhongela swa ba Tuesday, sikhongela swa sihundla, sikhongela swa lehla swa lehansi. Se remember leti tari ko khona kerekeni. Mara sikhongela swa tari ko. Seke xivutiso xa mehe loko timember tari ko ku ri sikhongela swikwembu anga mi nyika leswaku swi khongeleni swi kota ku pfuna van'wanyana swi hlawula hi mani swi time hi mani hikuva phela a va ha le khongeleni mi le timhakeni n'wena. And instead of prayer she represent timhaka a hi timhaka mi nga na tona oh, if I'm enjoying konzo kwalani liyami ekhaya hayi khongela swamagala mewaswange nisika haleluya. You know sikhongela xihela mpi xikhaya mangori va famba va sikana and loko va sikana a va phovokelani leswaku ngani leswi a ndzi swi tsakeli a n'wi khomanga kahle se a kumele se va khongela xikwembu mhaka ya hina hi lunghisile tanihi vana va wena vo famba ni mafindzu mpfhuka wo leha loko va hlangana hi matihlo va ku Jehovah is my name na tihlo ri tshwile Jehova u navela nge xi nga maxi ku qinixiwa hansi xi fa hikuva xa ku silika ene lexi silikaka wena a nga swi tivi the next person ku khongela. Hallelujah. The next person a nga xi tivi van'wana hambi vo swi tiva swa ku leswi swi hi fambisa wrong u ku kumana hi makatla swi nqono munhu a swi tiva a va na makatla se mi tshika because bibele ku loko munhu a johile approach being one person loko a tsandza famba a landza wa vunharhu loko a tsandza wa vunharhu expose. That is the procedure. Let it be exposed. Ku ri lweyi hi khulumile na yehe lweyi Marunche anachitao. Ebazalwane, let us pray big together. And itsikana manguru ebakene khongela. Kuna mkhuba wun'wanyana ka bazalwane. Loko emakene khongela maka ya khongela na khongelela yo ta hi n'wanyana yi nga tanga hi yena ya mathimo. Manito. Hinkwaswo swilo ekhongeleni u lava swi ta hi yena. Phela xikwembu xi vulavula hi munhu un'wana na un'wanyana lexi nga rhandza ku vulavula hi yena hikuva a ku na lava na maphandi ni majazi ya ku khuluma na xikwembu se van'wana va tikhomisa majazi va ze va vuye a hi fambeni khongela se xin'wana xi vutisa ku u te na nghala mthandazo u ta hi mani he mthandazo wu cheka hikuva mthandazo loyi u ta cheka a wu na swilo swa ka Sathana swa le tikweni u cheka tani u fambisana na rito mthandazo loko va the a yi fambi ya thandazela kereke a yi vutisi ku tute mani ku thandaza vhele hi vitanelwa so leswi u nga twa a yi fambi ya thandazela kereke hambi ku khulume manhunu because you know xikwembu xa khuluma hi munhu
Sikwembu singakhuluma hi manhunu. Mangwana manhunu. Imunyana ngangana order mara sikwembu sini order ya yena. Manhunu angakhuluma swilo lesikhulu bangwana wa ayenze ngeke singene manhunu. Hallelujah. Akolo tabazalwan ikolo takukhongelela kereke ikolo takukhongela tiko la hina bamana sikaka hina la ematikweni abathamaka ka wona kutsutsuma timfena ngofu ebo bakoho kwandaka sikomshajejo bapheke bayiqoqela ayifena la mfene yale itelele saku khongelela ndawo yameyo ulisiphambu ngivipha mimoya timfena isaku nivitanile eka village. You need to function. Hallelujah. Look, exercise your prayer, exercise your power. You don't exercise. Who pray to form work? Who make for the the Chamana woman have seen. Hey, for the Legada. Very Samanic for the woman. Mother, as a child of God in prayer, you can stop saying. No, I'm not down enough. You got on. Una Sahara Savani, the significant men and so. The man never told us about Dambo, the Kulman, that's Umana, the Nokian Puma study there. Look, and you know somebody Kulmins. The way my father no have take father. This is not I tell you when I'm not around. Sit down, say, Kulina is Fulano. He made a steam, I posted by God. Good now, and Tawiale. Loko kuthi sabantu bayahlekeleza so mina kokurulana bana kuthesha ba kwazama mara kutereke kahle ikuba lo nqalekile ndinaqamame okushasela ndihlasela nathi mithintabo busiku zakho vatha akuna mithile ngathi aba successful ehansi kamathe ama-grounding ethi dawo ndakhuluma nikhela lifume nifika ka-ground liya nifika ka-xikola lexiya ndafika ka-partneria impamano ebangalimithini abahangakakhe loko mdiva nonyana wa le ndlela zababudisa ku ka tirheka ke base basibula ku ri mara wa tiva uya kwini ndwindwe loko na kufika la abaku ndi Nigeria ndofunda xiswazi xa la van'wana va ri huma Ghana van'wana hayi khona hi munhu walale lwi iva antanga na kurhula ka vanhu va prayer. I'm not for peace. Those who are fighting and destroying other people, I'm not for peace. Even today, I'm not for peace. So, kukhabela kako la electric bazalwane man I won't much speak I'm not for peace I'm not for peace I'm not for peace. As they are fighting me, I'm fighting back. kasurwaye abantu zonda bazama kusikima kuti yadwe una solo sakho kono yendwe uni babulisa lo opha unakhuluma saseso wasiba kuti makhe kwini yalona kahle leya ngiyabona iziko mahamnanzele wabikona uthi nje mntatuka ababulala nzena babulala basika kuna lo nifikile titakwabana na kambe macha ndakhumbula ibosa kufa lwe hlaka ngoma yamachangana lo mfika makena kwaphana alinqandi. No way. As a child of God, we are called to pray for our place. Sikani kulolo, sikani sizato, saka satani. Amen. We need people who will arise and pray. Vandavancha balolo wangofu. Ndizalithi ndikumesi kurantata igcibele nami ntajoyina ngwe. I will be here. Ndaba munhu omuntshwa kutakhuluma naye. Teweni kokakai minenge yovu mnyama tsingaka. Mnyama tsiteti kwindaka yina. Kulvan abahanye esinyameni. Mwe hesulu somatima makatawe amititili. Loko mifika lana mophikisana ansikani bako. Vanhu vonila msenda swona. Kuna litingala kuyingisela van'wana
un'wanyana loko ku pasa ya un'wanyana yo tsuva yiyi n'we phela nkarhi wun'wana matimu lama rhandza njhani n'we mo vona mi nge na xikwembu u tsuva emhakeni ya ku ri ku fanele mi hlangana tanihi vana vantshwa mi khongela hi lava vanhu lavantshwa lava ni ponisiwile la ku tirhela xikwembu haleluya ni ponisiwile la ku tirhela xikwembu hi mbilu ya mina hinkwayo hallelujah. We pray for our places, we pray for our church, we pray for the anointing of God and the glory of God to be in this place. Kuna swilo swa xikwembu swi kona a swi nge ti teli mi kona mazalwana swa ku kereke leyi va na matimba yi hisa a swi nge ti endlekeli xikwembu a swi rhandza mara u lava vanhu lava yaka ka yena va ha kombela xikwembu ha kombela hallelujah. Baba bana bana wa kombela xikwembu ha kombela we want to shake this place be together mi tsika switsuvana aya munhu aya xikhongeleni 1 2 3 nga hayi wo mbutisa mina ku ya vhulapisa mara jomboni bani i demon la rena se ri khomile we uri wa ba kahle wa ri n'wana wa xikwembu ponisile a wu ponisiwanga kumbe ko sala poniso mari hundzeni bya poniso loko xikwembu xi vulavula na mina leyi ngongoleni xi vulavule xi byela ku ri phela swi tsariwile leritweni a ku xikwembu ku ve na nkarhi ndi va na vanhu va mina etempeleni se ku va na nkarhi a hlakani xikwembu ku va na nkarhi ndi huma mari sonto ri sala loko va nghena ka sonto lalelo hinkwavo a va khandzela mari mina ri kona a nga ri kona ko sala vona hallelujah until kuba na mhaka ya ku ri ndi vulavula ka un'wanyana se va ya rila va rila va teka me va tlhela ka mina va tisola va khisama va teka mina ni tlhela va swi vona hi matihlo ya vona swi la phapheleni loko ni tlhelele ka tempele va vona tsefu loko ni tlhelele ka tempele lalelo ni tlhelela va vona tsefu a ku ri mina xikwembu ni tlhelela ka vona mari ku ve na minkarhi va kandzela mina a ri kona va endla huwa a ni nga ri kona va endla hinkwaswo a ni nga ri kona mari ni tlhelela me xikwembu hikuva mende xikwembu xa rirhandzu ndi xikwembu xa ku yingisela ndi xikwembu xa ku va rhandza vana va mina ni tlhelela and those who are performing le eka ku nikelisa ku bibele the priest with the faith ku endla ntirho xikwembu a xi va nyike ku ri va wu tirhi hi mhaka ya ku present ka glory ya xikwembu the faith to complete ntirho lowu va wu tolovele ku wu endla sa xikwembu xi vuyile lesweswi ri kereke xikwembu xa ku vuya haleluya xikwembu xa ku vuya ka un'wana na un'wana la haleluya nzondo leyi a wu ri na yona embilwini ya wena xikwembu a xi koti ku operate embilwini yaleyo hi va yi twelele nzondo haleluya leswi a wu nga swi maki u nga hatli kwata le khale wa ha ri ndzalwana masiku lawa xitsongo u kwatile xitsongo wa khuluma xitsongo wa hlamula a wa ha ri ndzi nkarhi wa moya xikwembu ku dyondzisa ku endla swilo wo hlamula nje wa khuluma nje a wa ha na xikwembu hi laha ku loko hi khongela ku endleka timhaka la haleluya mhaka ya xikhongelo we want to pray for our place. We want to pray for our church. The devil is weakened the power of God eka vasalwana eka vatirhi va xikwembu loko ndi yima la ndo ikanete ndo a ni kanetanga ndo xikwembu ni makatsongo xikwembu ma xikwembu xi byela ku ri khongela vatirhi hinkwavo xikwembu why vanhu valavo va mamiwile matimba ya ntirho lowu a va wu tirha so vo sala nje swikhwapha ni milomu mara u ri xikwembu va mamiwe matimba va khongelela se ni vuka lita va ndendende leyi a ni yalangi manda ta yi endla hambi ni nga endlanga namuntlha I will pray for vatirhi lava nga mamiwa matimba ya xikwembu
tani orange kumama leswalenzini basimama itindlela tale kumnyameni. I will pray for them. Nguthamu ngamphongeleli ngitakukhongelela ngomatiri ikwashimshwe bamatiri sona lo ndimala ngitholwa sona ulibana bamatiri sona bafaka intolobelo abafambi ikutwa mina nilikhona kabona vamanda rumiwa leswakumoka sona abasiyengi sasintolo abana nkinga wena fa ubana nkinga lo urumeshi kwethu ubana nkinga leyikhulu kuri kufanele ndihetisisa leswi nga khuluma hi baba lwa khoma kutomtsaweni mara wana nkinga van'wana va byeliwile kwala xikwembu xi vuli va byeli va fika nampundzu xikwembu xi byele swa sweswo xi byela ku ri ku na lava nga bye hayi mhaka ya manqwava xi va byele ku va fika nampundzu a ni tivi mpundzu wa njhani laha xikakan'weni laha xi ku xikwembu mara a va yendli ku fika nampundzu va fika hi minkarhi ya vona hi nga xikwembu xi nga va tirhisa loko va fike nampundzu. Haleluya. wa tiva vanhu va ka Sathana masiku ku ri va wisa masiku va ka Sathana va wisa va fana ni chele vanhu va ka Sathana va fana ni chele vanhu va ka Sathana va vona chele va susa ndlwini u ri holovela famba wena u khipha le nyangweni wanisa kusuwana gede u nghena ndlwini loko u le ndlwini endzhaku ka minkarhi se u lava ku endla swona loko u helexela chele. That is why isiZulu loko unani nkani va ri unenkani yeselesele hi maselesela xifumeli ku caciwa hi munhu loyi a kuluka xona ni vanhu va le mfumeni wa Sathana u xi cace tolo namuntlha xi na xitori xin'wanyana u xi cace namuntlha ni ri xi na xitori xin'wanyana bazalwane loko vo pheka kan'we va hela matihlo. Hey, mzalwane inkosi khona na swi tiva ku ri nkosi yakho kona lava ya khongela. Hallelujah. Lava ya khongela namuntlha. Hallelujah. Letin'wana ta titshika kuna buku leyi nga laha ka Jeremiah 29 verse 13 ekhongeleni Jeremiah 29 verse number 13 loyi thoni la vafundi loko mi ndzi lava ni loko mi tinyiketa hi mbilu hinkwayo ku tiva ku rhandza ka mina mi ta ndzi kuma na mina ndzi ta tikomba eka n'wina ndzi ta tlhela ndzi mi katekisa ndzi mi hlengeleta mi huma ematikweni hinkwawo lawa ndzi mi hangalaseke eka wona. Kutani mina hosi ndzi ta mi vuyisa exivandleni lexi mi nga susiwa eka xona siku ndzi mi yiseke evukhumbini. Jesus. Look, meaning that another vision. Then with a deep longing you will seek me and require me as a vital necessity, and you will find me when you search for me with all your heart. Jesus. 14. I will be found by you, says the Lord, and I will restore your fortunes, and I will free you and gather you from all the nations and from all the places where I have driven you, says the Lord, and I will bring you back to the place from where I sent you into exile. Hallelujah. Urikwemlo kumililaba. Ngari kulaba ntsena but mililaba itimbita mina hinkwato. Mina xikwembu ta mlandza ndimihlekeleta. Ndita endla leswi nga switshembisa eka n'wina. Ni khona bazalwana. Uthi uNkulunkulu masimba kukhona ukuthi umfuna uNkulunkulu but ungamfuni ngenhliziyo yakho yonke. Ni khona bazalwana. Kwathi masiya phamba uNkulunkulu we have to focus. Sikhuleke nenhliziyo zethu ukuthi siye sometimes siye sikhale sithi ndiyakhongela mara kwenze nje umloya nje lo
uloya nje lokhu iya ekasikwembu siya itimpilo dayina ikwathu kuya kasikwembu itimpilo ikwathu uya hambi kuna silo lefa usenga suhumelela hambi kuna tizinde titaka kurumba isikongeleni uya singafumeli okoka na makhomile sikhoma urimele I'm going to seek the Lord ndiye dalama sikwembu hallelujah kanwan ubonakala kuri sikwembu umdaba impilo yawo ikwayo sikwembu sienda kuba kuna tinkinga la sesikulanguso kulakunene lesikuru yasikongeleni ulaba sona lo uyasikwembu siyatinkinga nyana letiya uyasikwembu lesikwembu nditeka wena nsiyatinkinga mari ndaba wena sikuloya nabaka hayi uya ukubasa kupfumelela lo indaba sikwembu iya singayiphumeleli madimoni afayati njeka afusha abantu baphongo afusha abantu bahleba afusha abantu basilo ulimarhambu bavuka nendaba sikwembu hallelujah nasiba ulisikwembu lokuma such people ndambuyisa lemhlekeleta hallelujah unomini laba itibili kamina hikwatu ubabu waiti makaleti ti ona kaka ekeleke ubabu waiti makaleti ti ona kaka tikwe uliti makaleti ti bikala sondala baswepo wangani lokho ubabeke makenkonzo sebamfonela kure ukwi wesithathu kumbe inkonzo lebayibeke sovereign reign akunila ekhaya manje wasikhohliwe manje thina sikhohliwe ukutshela ngelinye indzaba shiluzela kwalafoni phela kuthengwe inyama nemakhekhe la yathi lilanga labantu bani esikubukele nendzaba ukuthi wena utosentela lokho shikuyi makhekhe shikhokela makhekhe shikhokela shiko next nikhetha makhekhe shithika makhekhe yakukhonge sesihlekete makhekhe naphameli wathi inyama takuhamba namba phela bangwana bathamisa ichumu sokoleni bathamisa ukuthi vilalela izivila nyama kutachimpe thoba mtima namzalwane lochibongelele shaphathi sinakaye kodwa unesandla bayakhipha oshipha shema shu ngiyegijimela kugula mntana sesi sho isho lechigulisa kama choloyo when you seek me with heartedly laba yakhongela abazalwane makakhongela ngindisungulila ngethi namuhla loyisungula hallelujah ndivulabula ukuthi bazalwane ifanele kuyakhongela sikwembu isula ikhongela tikona yini ngakhohlwa lesibaleka indaba ezitha chief mkwenu kuna mmema afale bazalwane kumbe bamakhe bamani bahlelela tanile la barihlangana kuyakhongela kandawuliya ikuba nokuyafa abantu imaka ukuthi ayikhongela yini nazo kuhlanganiwa la kumlabuliwa korbaselo bamakhe ayihlangana liyakhongelela ndaba ezitha ithika politiki lesingwanyana sinabona sinabashikwembu wathi abazali bangena imali yadibalabi yathina singakhona ukuthandazela lo singakhona ukuthandazela and then we expect everyone before that memo go la kereke ni bana sikhongelo sha memo we etani ngwana sikwembu tiba phayipha nikukhongelela nti hosta wehe lo ntiro lo ongena umhlula ningakhongela nijoyile bibeli khongela nti hosi la ila kutwa mema kukhuluma isikhongelo la kurumwe sememezele sikhongelo ko ayihlanganeni wabambili wabonumune wabongaki bas ningasifama la kereke la kutwa simemezelo shashecho kuribazalo batabahlanganile bakhongelela simemelo lesabula basakwe kule bayale abafaith ibanga kayina bana baya ayimadimoni wathi mina kanjani nihlala ngomkhongela sifike kamwe nami ndini yakwe mikhuthala mise mjuluka kasikhongela lesilaba kamwe nami ingeni imaka kuti amihlangani niyakhongela namuthi tata kani wala
Hallelujah. Umuntu kwayinamathi itamthandazela njani uthi esikomkhokelani banika kamathi kovele ndaba zilungena kweli kamathi we mandate le unganayo phathe khongelani barangeni bamwe khongelani tihosi. Hallelujah. Ningasifamba la kereke namhla la kutwa la kombithi executive kumbe ibamani mani la kutwa kuthiwa kuyakhongeliwa rini ikereka yiwo namhla kungahlaya imama ayimuki uri David ela Psalms 27 verse 8 Hiwena uvuleke uku ndilaveni hikokwalaho ndzi vula sweswo ndzi le ku ku laveni we hosi. Respond. Swembe matilweni chibu nabana mamina namitwa namibona mandidabeni. Seek me. Seek me. Seeking. Seeking is not just going usiqonda usikhuma. Seeking is continuous prayer. Looking for the face of God. Shikwembu wiwa inakena labulaba yashishimo urisha mina kamlekanda msuku sitani alikulaba ubabutsaba laba ngabukhala balwela tipikelo wathi mova lefsikwa uma aya garage ibwenze view ayakubatsaka ibuyanga na ngeyinight ride lokubiwe liwe mova jika nenza kayini uphazama nje ukukaboko somo nje mova yame ayibo wayitiba tabiyibwe kwini everything mahima takulumbiya we ya baba you are seeking for your car nasikwembu shalabiwa ngomlaba shikwembu shakulumi kuqondisi ho mubambile nkulunkulu no the word seek love is not an easy word. It's a word lefakaka na matimba ya we. It's a word lefakaka na mchungu wa we. Seeking. And seeking sometimes in a disappointment. But disappointment in a vipi. Edulabe. Lokuti labile ti homa maiti mwana shporen. Uga disappointed mati kum. Uyakati taute wanyana. Even when you are seeking for something. Ishi lungu bateli. Say ya kongele. When you said, yeah, seek my face, yeah, in prayer, require my presence as your greatest need, my heart said to you, your face, O Lord, yes, I will seek. Jesus. On the authority of your word. On the authority of your word. You know, my heart say, oh Lord, I will seek. I won't postpone. I won't run away. When you say, Lord, in my situation, seek me. They don't have time to seek God. I want us to pray, Bazalwan. Seek me. I will seek. Increase where I oppose. Lokunkulunkulu ati akwenze seek me. Kunayinkinga eziningi, kunezinto eziningi zidinga ukufuna uNkulunkulu. Zidinga ukufuna uNkulunkulu. Azifuna abantu wena sawufaka abantu ezinto ezofuna uNkulunkulu. Azizinto zinzima zibuhlungu kepha zifika ukusiphaphamisa ekufuneni uNkulunkulu. Simi aspect stay on of it. Asibenge tinyawo. Pray for Jerusalem. Uma ngona mfumene siyoqhubeka sikhuluma ngalendaba yokukhuleka phambi kaNkulunkulu sikhuleke nezigaba ezehlukahlukene and we are going to pray kapho isiyanga sika. Seek me. Dilave Jesus. Njoba sila sinezinto eziningi la. Seek me. Omunye akona ukudileka kahle ngoba sihlala ngaba lokho nafundiswa abogogo wenu kule wethi uthameri uthameli nazo wrong
leswi a kufuneka awufuneki kuba wena njani ufane vasati va bhuti loyi va ri bhuti Jacob mamtiva bhuti Jacob brother Israel amimtivi. You know, brother Israel, she take a vasati va xolena ximukana kasi van'wana va vasati va koho va yive swikwembu swa ka papa vona va swi yiva swikwembu leswi va swi tshamela loko papa vona vona ku ri yes temexisa swi leswi va swi fambela swikwembu swa mehe a ve ndzhaku yanci a famba za ya va kuma a fika ka nuna luya Jacob lenota u ncothe na vunkulunkulu wami u rivalile wena adwantekanga vankulunkulu wa wena kasi one of his daughter utekile atlhelela njhani vana swikhoma va vona swo nga swikulu se va lwiya xi ka tiphova loyi xi kumanga xi swa ku lengareni hi lexi ma nge xi le masikwini kasi xi tlhota swikwembu leswi ku na vanhu va tshamelaka swi nga fanele va swi paluxa ku va na solution mara a va paluxi va ri vona ha tshamela xikwembu xi ta hlamula yingiselana u ta fela ka swona hi nhlamulo leyikulu hikuva u lo tshamela u lo tshamela musi laveko swafuni utafa ulethu ngaso tunalika phela ukukhongela kwangangofuni kuna mkhongelo omanyana lokho ukukhongela uSikwembu likombe mkhongelo omanyana loyi kufanele ukuma nithushela andikuli ukuni mkhongela yathi inkambu na yini ngikabula kuna vanhu abangatotiwa eka swilo swo karhi ku fana mfundisi mwana bali machimane atotiwe ntoto ku vanhu yavangalungile kanjani loko fika ngatiko na ku vanhu hinkwavo onikanika van'wana va bhala swilo va ta a ku ri ntoto langa ni vona machimane se kuna vanhu xiphembu a va hlawulaka na misaveni va va voko ra yena eka xiyimo xa wena mara wa a wu pfumeli u va u jack of all trades a wu pfumeli u nge lungu we u ta gwanya u fa u next so because God has appointed and ordained people for your life. They are not all of themselves. It's for your life. Akuna unwanyani habi ondinda shwamatala kubabeka bantu balabo so do bawan volingisa ayisabona hallelujah so na kuna nkonzo deliverance van'wana vo fika vo khanga kufika mfundisi maya se ndiyavala ndihlangana namtshadweni eMariya se she's man of God I'm operating in deliverance and whatever na janja yathathweni la man trying to welcome men of God. I thank God for you. Simbulisa kumanje we kereke we yikwini sendishidwela chiko on visit you chifukana sabya sasukuru monyana khonza Jesus zobuya nini ha khonza power man of God wongena man of God bamashara bamnika stool yo bamnika stool itsama fika kaba khongelela phakama na khongela xikwembu xi sakukhona no xona hi matimba sukulako khongelela xikwembu xenda swilo ukuma ku lava hansi ka vanhu abakhandziwe hi moya va yichela va yompini look stand the man of God as you are a man of deliverance. Can you please come and help me? Nikala kufikela thandazela ajuluka phansi litsaka ba ku to athetha ayima khomela mhanzi leswi nga timhanzi akuba yatendisa la anga vuyanga la sespepu ashaku expose la kamera ukuna awo mahande phansi yima kaya feta yakuratha mavito yakanga khareta se nibulisa imaka ku ri xikwembu lo xi ku rhandzile xi vulavula na wena n'wananga a nge hlupheki mina xikwembu ku na swilo swin'wanyana swi le ka mina leswi rilise leswi tisa misaveni u hlupheka ntsena ta ka mina emisaveni mina ni vekile
That is why she come in like a Kamunduya. But it is, but a man, stay. Ako don't come back to room, one around what you take one of me. Sasa kami. Mercedes is same sabe. He say kama Moshe never prophet. Utapela hili like kami. La shi kwa shikomeresha umarana ananchu. Eka makayawe. Siko kwa msabe. Lokunga zake urisponda kada sala msabe. Utafa uristo. Jesus. But as I was so tender, serious. I don't want any person to pray being in the one position. I want you to pray, moving around, praying. You know, I can't tell you that kongelelai, but in your heart was Steve kuna sido, but was kongelele, was Steve kuna tiko, for the kongelele, was Steve kuna minjango, for the kongelele, was Steve na saku, kuna manu, the street kids, ufala uli kongelele, was Steve na saku, kuna na bakuri, inwanuna masati, from kongelela, baba bitana guy and Lisbon, but they need our prayer. Magaya guy and Lisbon, I corner, they not even that is why they said someone about toasa. No go shupara kama tunaweza kuposa kula. Uro ewe, la uzokipa kwa isawa tena. Shitaza siku yoho yake. Shitsikala za kuna. Ndi mutso mwana ndo lesunga so. Ado mwenda kwa friendly ndi kumlaga maso mselela. Ndo lokuya le bathroom we kahle ule hesibu. Ukoma intubu ungena kwini. So, hey, sesinyana buti. Ungena kwini ya alakaba maka. Nyana madote nifana sekutosha we. Ya madote nzo ufunani ngowe ya tatu kutwena. Ufunani madote. Njelo kwashana na ngena bathroom de. Human. Loka kwa rasa ulibishoni pachenda yawe. Human. Waenda soba sesala. La. Yawanuna. Hallelujah. Mi fama mlaua matimon. Mi naula isata. Utienda mwanzatu mwanuna. Joruba kwasaka ba mwanzatu ngwa. Waso shina ba mwanzatu. Waso na kwa mwanuna. Unga watu kuluma bana baba ingise. Somari kuba shikomisha babeguru ibaba sati vo shonipa lesishikoma ngashende one sati. Ukale utendwa nuna one sati. One sati utendwa nuna. Ususungula nyana utsimbelele marekeni ndo mabele. Simbelele marekeni. Ndoko fama so abona kaya. Isana satan. Lawa ya kongela. Mana basali bakongelela nabaya. Imahanza mintwile bazalwane. Alulawule kundaba zonke. Mana sibone ba athekwile. Sefuna yabakongelela. Ingaba exclude. Let us include them in our prayer. Pray for them. You want to konge sunumanya leswa pepulaka wa kulisa shitakutela. Manje kwenza ndani mfano wa mai papa mngani wami. Uyikhombe kwadala utata shimwana shikutsamza shikupropose papa umntwana wami ufuna ngishaka ungilobola shika mfuna ngwana ugqoke ibhululanga lakho le lelaba nona ayilela babasati uthi ufuna ngilobola sifuna kushada uthapha imali utongi awutonga kahle uthini kuthi lo uthi ufuna ngithatha le sesivumelene ngiphumelele ekhaya so vele shiphuma shikho iwena ngatashifona ngomntwana mbuye ekhaya sengukhumbule udashila shesha unakhongela ndaba yakhongela singasiyenhleka sikutela nongana kube wasato ngwanyana leswi milolo akakhongela ngwe ndabona mhlola ngwe Satan ashithame shile kujoyiniseni bana